Non nos deixa entrar. Pois salín á sala porque Pero hay que dar a el devorador de mundos, ¿no? Sí, sí. cambia aí. Listo. Que putada, tío. E non darán experiencia agora neste modo. Sí, porque en principio puedes matar, ¿eh? Vas matar? Ah, Eu creo que sí. Creo que me has che dado un nivel máis. Para que o queres? porque me dan Ah, a última skin de todos. joder. Pero bueno, mellor ainda non che cambia o mapa, home, hasta... Ainda non resetean esta mañá ou así. Eu creo que sí, Non sempre, Toda a semana que así subía eu. non sempre. Defiende la isla para salvar la realidad. Como? O que ois. Pon aí. Sinteste presionado. Moi grande, tiene a cabeza. Eu morro a primeira. Non, home, aquí non morres. Nos eventos non morres, non te preocupes. Eu morro a primeira. O carallo, antes eu saía aquele dos poderes non sabía utilizar. Xa chido. Vaya pallera nos meteron. E a ver que Xa non te- poder me dan de mierda. Non hai nin pico, hostia. Non hai nada. É solo po evento. Entonces, Ah, non podes subir. Ah, que mala sorte. me cago en la puta. E quédame sin a puta skin. Cal era? Así me queda media hora, tío. Están de coña que tes estar aquí media hora. Tes que estar media hora así. Joder, por lo menos que deixen matar. O último deixa... No Sí, deixaban, pero... hostia. E no da ajo tamén. En serio que hai que estar media hora aquí? Eu non podo salir daqui. Pois nada, falamos. E eu termino as patatas fritas. Buah, tío, están de coña, ¿no? Oh, joder, 15 minutos vale o 10, pero media hora me cago en media hora, tío. No, sí que é un modo, joder. O que? Ali pon 23 contra 19. Sí, 23 contra 23, pero non hai... Pero esa está en cero, non vai en Pero mira, dame a mí que xa empezamos cos Non, bugs, non está en cero. xa empezamos cos bugs. É que esto deberíamos estar matándonos uns aos outros, xa. Salíamos a volvernos a entrar. A mí non deixou baixar. A mí non me deixou baixar. Ah, agora todo xa. Ah, sí que podes saltar abaixo. Non podes saltar abaixo. Non podes. Sabes, tío. Non podes, non baixas de certo punto. Non vai. Quedaste nun sitio. No. Pero esto antes non se podía facer. Ou si? No, subes de volta sempre. O que pasa é que a nave estaba máis lonxe, non estaba aquí. Buah, en serio, tío. Non pode ser este. Vamos, salimos a... Mira, hai unha espera, é moi fácil, só hai que ver os youtubers e ver que están facendo. Claro, Eu xa che digo. unida en Twitch. Para os youtubers non te creas que lle vai, A maioría non. Xa se teñen quedado sin ver eventos. Sí, sei no. Pero vou mirar este que fai. Ah, está como a nosa. Está como a nosa aí arriba. Pon a de Gref. A ver, por que aí abaixo salen esas cousas no mapa? Somos nós. Están todos como a nosa. Vite aquí, mira onde estou. Oiches, Ger. 4 sentados aquí. E outro tocando a guitarra. Están todos como a nosa aí arriba, Mira. 5 horas somos 5. Arriba de todo. Onde coño estades? Alá arriba de todo, no sitio máis alto. No, Lá arriba. Isto só pode arreglar. no, aquí abaixo. Ah, pensei que era alá arriba. Joder. O azul. Estou atascado. Está desde... Hai a gente abaixo, creo que é a Lidia. Son eu, vexo chei sentado, pero non podo subir. Como hostia subo? Boa. A mí quedou. Quería atrapar dentro de unha bebida.
Un poco feliz. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Estoy en otra parte. Aquí hai uns que xa están vendo unha cousa rara. Ah, no. Mentira. Estaba engañando. Mira, que panda de retrasados aquí. Mira, xogan unhas cartas. Eso te jade. Están todos igual como nós, están todos no... enriba na nave. Madre mía. Están todos arriba. Hola. Todo el mundo película. ¿Por qué mis papos? Non me vai, amigo, non me vai. Onde que estades que non vos vexo? Que queda a cama levantada, que gracia. Aí, vale. Outra vez, que pesado eres. Eres final y ya que shock. Sí, Hermano, le eres de aí. Esa morena. Antes éramos 5 aquí sentados. Pero xa se levantaron. Cuando a guitarra estuvo no por coller, Mola moito. Está guai. Sí, amenízanos. A velada. Xogamos o xogo das sillas. Bailamos hasta que pare a música. Eu dije, Faltame algo de tocar, tío. a campana. A puta merda que non dá salido, tío. Ah, da llama, ¿no? a tirar neve. O que non van son os grafitis, non chan arte. Mira aí a pelota, toma, papi. Madre mía. Menos mal que pasaron 5 minutos. No, no te puedo nada, hermano. Ya. Joder, non sabía que iba a ser así, tío. Sempre así. No. Moitas veces tes que deixan un modo solo e tes que meter nel. Joder, pero deixan xogar, tío. Xa, bueno, xa te embacear, hasta as 8, hasta as 10, digo. Vaya mierda, tío. Salimos e volvemos a entrar. Sí, están todos así, igual, Pero vamos a ver. Quero reunir. Están todos os youtubers igual, Putos. Pero putos. están todos no barco, exactamente igual. Vai a bajar o xogo, amigos. Están todos igual. Vai romper o planeta. Ojalá. Vai destruir todo otra vez. E que se carguen a todos os Vengadores. Que me sigue? Empeza Star Wars, non? Ger, sígueme. Sepa. Xa, pero si regalan un bebé Yoda, mola. Espera que non encuentro. Ahí. En serio. Un chaparro de los 40, otro checando. Somos los pavos. Los pavos. Ahí nos van todos, mira. Vaya. Madre mía, vaya panda. Sí, ya marcamos, si no estamos. Madre mía, que lo parvo. Fixo
fixen isto con 3 máis nunha partida polo medio de pisos picados, que era o sitio onde máis iba todo o día. Esta Jave conócela. Bueno. Eu non teño nada de... Foi a temporada 8. Que é que non empecé eu. Mi mamma, quando está quieto con l'ukulele sul paraggio. Pesado. Macho a baño. Ha dicho hoy eso, ¿no? Atención, atención, Xa te aquí tocando. atención. Bueno, den tempo de ir arriba a dar as boas noites aos pequenos. Por favor, mexer, macho, porque... Que decisión, macho. Pode ser dar un paseo pola nave. Que pasa, Javier? Estou aburrido. É como é Eu só tenho este baile que tu moderno. Joder, padre, ukelele. Non podemos coller a este, podíamos precisar. Fachalo. Simulado. Si tirar que mata vale. Non podo, e non teño espadas nin hostias. Eu vou dar de novo. Que funcionan os grafitos. Aquí estou. Oístedes. Hola, hai alguén? No, Pois debemos de haber ganado a última partida da temporada mundialmente. por qué? Porque si nadie lle deixaba entrar. Pero a mellor estaban outros noutra partida. Perdona, ganamos el Maisilia. Sí, claro. O resto mataste dos dos. Te mataste dos último. Timo Richo. Morrestes. Onda, pero non me axudades. Pero está a partida salvando chupo. Que santos huevos, tío. Tienes que reconocerlo. Ai. Ah, hostia. La tormenta non te ten un baile, ¿verdad? Sí, tenes. Ten as aletas. Ai, Dios. Sabedes que mira, nesta, cada non sei cantos que faz, de vez en cando fai mec. Que luz. Pasou mal unha vez, pero pasa moi pouco. Non, sí, é verdade. Iso me moita gracia. Ahora estás media hora hasta que te salga. Que vamos a ver. Sabe a mellor cada 100 veces por menos. Al final vamos a ser pelos. Joder, que ainda quedan de 7 minutos, tío, están de guasa, macho. Xa lles vale. Ni siquiera puedo pintar de grafitis ni hostias. Non se me pintan os grafitis. No, a mí tampouco. Saca bicho. Pues veña, xogar a pelota. Ai, que sobo.
Poño algo no sexto mellor. Ah, ponme acariciar Kiro, que é o gato. É un Baby Yoda do futuro. Gol. Ah, Que fiataste. hostia. Ahora, último vai buscar a pelota, É este. Ten o frisbee. Ei, salió a primeira. Fave, colle. Hostia, arresto no que me salió tantas veces. Collen o punto exacto. Perfecto. Eso lo sé que... Ajá. Ai... Te sacan detrás, saca. Qué guay, chaval. No, en serio, están midiendo a nosa paciencia. Que dices? Mer, parecen os parvos. Nosotros somos tontos. Chaval, Ese aquí tocando, tío. Sí, sí, ese es A el puto personaje. No tengo que ver con aquí. Merda, somos tontos. Espera, no, estáis hablándome por el móvil. Vale, pues bien. ¿Sabes eso, guay? Que por fin se acaban los poderes. Desde la mandé. Ahí no te crees, si va en Star Wars. No hay poderes. No hay poderes. Blasters, espadas láser. Bien. Podrás lanzar los rayos. ¿Sabes si tienes un vehículo para empezar? Podrás voar como Mandalorian. A súa mochila. De voar. Como jetpack igual o deixan. Eu quero un Baby Yoda. Mira, te mandé 3 fotos. Creo que quere todo o mundo. Será gratis ou farán pagar por el? Beso, ande. Pero non sei se o meterán na... Igual o meten no pase de batalla. Ojalá. Juro. Vai ser moi Sí, mainstream. Parece que así é unha plaga. Esas dúas. Y vemos una corriente de popón. Jade, tes que lanzar o disco e collelo. Acabou. E pasa isto, e pasa isto. Que poña A ver se o colles. Sencillo, Mer. Tira otra vez. Sabedes que mañana Esos se deja dados. dormir. Porque esos están guays. Son como... son bailes. Deja dormir. Can? Desde as 7 da tarde. Sí, ben, xa non durma, non? Mañá libre. Ah, que racho. Vai botar a noite en velo. Vai botar a noite mirando merdas. Merdas no móvil. Ah, é por isso que eu fago. Cuando se levante, vai a comer un brontosaurio. Ah, teño este de tocar. Comeu como un odre. Non me daba conta que teño este para tocar con esta. Hay un levantando pesas, tío. Xa faltanos o batería. Non ten unha batería. Se joder. Creo que no, señor. É que non teño de tocar, só teño este. Venga, pero ese que douse yo o que... Jodido. Como está tocando? Se non lle tocas a nada, non para o baile, non? Porque Eu creo que é porque queren que non teña, non ter fallos. Porque xa nosotros Van a ter. terán fallos. E por eso poñen este margen de De 4 horas. 80 anos. Ah, mira, é onde estamos da...
Ali. Solo a ver o bicho, como lles ven. É que non sei se veremos todo o evento desde aquí arriba, Eu creo que vamos ver todo desde aquí. Ten pinta, tío. No me jodas. Posiblemente, Eu creo que se vai ver todo desde aquí. Seguro. Non ves que ademais cambiou de sitio. Normalmente esta nave estaba lá nas aforas, pero ahora está no medio e medio. Menudo cabezón, chaval. O carallo que solo se lle vía a cabeza, non se lle vía o corpo. Porque cada persona ten claro. No. No. Ai, mima. Vou mirar o Instagram esas cousas. A ver, mima, mi mensaje. Odio esta. Desconecto o micrófono. Que cabróns, tío. Joder, xa tiña o nivel e se me deixan a xogar. Cago en diola. Se mataras a un máis, en vez de morrer. O sea, media hora aquí mirando para as musarañas. Te dices chorizo mal, cara. Que dices? Ahora iba, va. Non. Fixo un ruido. Non, por onde me quitando. Levantaránse os robots. Hombre, eu desde que empezou a temporada dixen que algo tiña que facer esa mierda, sabes? Porque senón que Pois decepción. así, teñen que facer como os Power Rangers, unirse un encima de outro para chegar a facer ya algo esto. Ai, que me quedei nas ascos, non me sabe. Pois vamos desde aquí, casi me desde aquí. Mira, aquí están bailando. Este eres tú. Sí. Teñen un mismo file, eu creo que son brinquedos. No, ese é sincronizado. Fai nun e podes te sincronizar con ele. Eu non podo. Este é o de vos, non? Que? Este é de vos, digo. Podes acariciar o... Dache puntos de experiencia. Sabes que baile este, Javi? a jata podrida. O do banano. O do plátano, sí. A ver, poñede un que teñamos os tres e bailamos a ver, non? Que poña Javi. Ese teño, supoño que sí. Que do pase, non? Non mos pongas, tío. Normalmente poncho... Aí está. Non, este non é. Mola. Este. Bueno, non encontro. Lidia marchou xa. Este de moverse. No, deixo que desconectaba o micro. A min vai. Pois tens que mover o joystick a modo, non de todo. Non, se vas pa diante, se vas pos lados, vaise, pero se vas pa diante, podes ir o tempo que queiras. Non, pois eu estou no outro lado. Pasa que non tens que darlle de todo. Por lo menos no meu. E este tamén o teño eu, né? Chama. Este era do pase. Pois sí que mola máis antes, vai. Bueno, este pase para mí foi bastante creativo, por non gustarme os... Os gestos molan máis os de antes. En de que, bueno, o de chocar a man é de fai pouco, tampouco. Onde estades?
Mira, aquí hay tres mesillas. Hello. La... Bueno, para allá. Onde estades? Eu estou aquí con uns aquí na torre. Arriba de todo? Sí, hasta mira. Ah, pode que apoiar eso. Ah, que abaixo, hijos de puta. Claro. Joder. Y lo sigue tocando gitazo, tío. Qué puto marginal. Por eso, en su baile no está, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado, o sea, para estar así seguido. Pero vamos a ver que me has inventado. Cuidado. Te lo mereces. Ui, que pasou? 7 minutos. Tiempo de tomar un cubata, ¿no? Ya, mira. Hola. Que? Hola. No tienes que ir a nadie, probarlo. Que puedas media hora sin tocar a nada. Eu estou mirando Instagram. Y Non me está por... No, o peor é quedarte sin nivel por unha merda. También, tío. Ahí tocaría ya. Lidia, ¿estás jugando Atlético de Madrid? Esto no sabías, Manuel. Cala. Non sei, pero... Despois berran a min, sabes? José Ah, Cubano. no. Ten o aparato do... aquí na habitación. Outro día tamén o mandei a ver a Fórmula 1 ali. Así. Pero non despertaste, vai che botar de culpa. Si, home. Mañá non traballa, así que... Joder, che tes 7 días de Nintendo Switch Online. Gratis. Pues ¿Eh? é unha merda. Non dan xogos como na Play e na Xbox. Estamos de Super Nintendo e a Nintendo. Mira, non compraste xoaro. Eu? Sí, para facer ejercicio. Non vi, O pues de eso. Durne. No. Sí, ten a miña cuñada, diz que faz Que- cosas así, sí. Ah, vamos a ver. Que matou o dragón ese, pero se vale casi 80 euros, me parece. De Sí, oferta. pero tan cartos, eu que sei. Non sei, non lle vexo moito xeito. Esto como que sacar a Decathlon esta, a que te poñías no chan a facer dominadas, que era así como junta. Por unha miñera no corpo. Mira que no parió. Ok. O que era como unha flor. Había de pensar a xente que te sentabas e se facían solos os abdominales. Hostia, estás en Javi. modo robot. Ah, xa sei. Javi, mira este. Que dis, home? Non se move. Verdad, Carlos, está en modo robot. Que mentiroso. Eu estou mirando para a tele, non sei como. Bueno, xa quedou máis. Así tú pasou bastante rápido. Sí, a verdade que sí. Aí sería un de rollo guai, non é tan mierda. Pois gasta cartos. Vai xocar aí. Pois lo. Ahora vai haber un pase mensual, Por 13 euros o mes, danche 1000 pavos e unha skin exclusiva. Pero eso é carísimo, joder. Sí, Xo, que me vas contar? Que me vas contar? Pero, adivina quen o pideu. Tiño unha persona que me está copiando, que guai. son 140 euros ano. Xa, Arre, hostia. de 12 o mes, Visto así. 12 por 12, 144. Te están imitando, Carlos, estaba primero nervioso. Tira abaixo. Creo que Manuel está esperando. Os cartos non é unha merda. Non sei se está vendo a tele. Os objetos que botas e joder os protestos. De que bueno, ojalá que los rompidos. Que? Falabas con hijo? No,
botes aquí temos de frente. Ah, vale. É que moitas veces desconecto. Non xa. Non me dei conta nunca. Bueno, eu vou hasta robo, vale, chao. Manuel, hai veces que me di cosas de matei un bebé, esas cosas escoito. Porque sei, Estoy chejando a cabeza del tipo. xa. Mira. Era esa justa que estaba aí. No, son o que está hablando aquí, non é. Voy a tapar a vista. Mierda, non son capaz de baixar. Cando quedan? Ai, xe coño. 2 minutos. Non me baja. E ora é cando non funciona. Me cago en tiro con todo pola ventana. Xa. Home, se me teño aquí media hora esperando e non vai... Hai unha música... Hai unha música aí... Empezou unha música dramática, Sí. Dramático. Porque vou solo. Ai, sí. Non das escoito. Dramatic music. De feito, se bailas, escoitase menos. Ai, que susto, carallo. Esta Queda 1 minuto 20 segundos para la muerte. Quiso tú pegar cada... Hostia, despertou. ¿Qué? Vas cambiar, Sena na cama. Pasa, mañana non traballas. Pate para casa. Sí. Sigue dormindo. Mira que barriga che se leo, como se... É o obligo. Díselo antes. ¿Qué? No, Ombligo. prepárate, Castigo che. Germán, é o momento das palomitas. Sí. Vamos a buscar. Canto queda? Oh, 25 segundos. A ver, veño, que dixer o Facebook e todo eso. 20, 19, Instagram está flipando como 18, locos, 17, 6, 15, 14, Mira, os switches de gajo. 10, Tantos anos. 9, 8, 7, 6, Acalo, 5, a pesar. 4, 3, 2, 1 y no funciona. ¡Cabezón, muévete! Que todo. Danger. Danger. Onde estás? Aquí abaixo. Vais. Diante de todo. Estás mirando, Lidia. Estás mirando para o cabezón, joder. Pon peligro. Ah, estás alá abaixo. Sí. Aquí, mira. Vesme? Hola, aquí. Xa está bien. Bueno, como se petara, me cago en... Que va, home, sempre tarda un pouco en petar, reláxate. Aí hai un... acaban de marchar estes. Vístelos? Que levan aquí todo o tempo. Sí. Acaban de marchar, igual sigues desconectou. O igual salieron para... Aí, móvese. Estás levantando. Estase movendo. Igual pensaron que se bugueara. Bueno, velo se perdón. ¡Ay, qué feo! ¡Oh, puta! O sea, estuvo dormindo aí todo o rato, e ahora cando se mal, leñame. Cóntame a millora. Normal, pero é máis grande, Pero é un... non será Isto un... non fai máis que mandarme para arriba, isto está carallo, non quero estar arriba. non será un holograma. Home, claro. É un holograma. É un holograma. A ver, home, non fajas spoiler. Que coño está Teño medo, ai, protégeme. Se le fío, tío. É un holograma, non? Eu quero escalar. Si, non sei. Mira isto co abanico. Aquí lle vai dar un vaído. Ahora fainos así, co dedo e tíranos. Está chulo, Ve que se carga albercas.
pantalla para todo. A mí tampouco. O mano ainda está tocando juegos. Hostia, por fin falan en castellano, tío. Teño en inglés. É porque quero. Ai, que mal tío en castellano. Ten fame. Pues teño aquí uns goblins. Merda, desoitoume. Non sei vos, pero creo que me está mirando a min. Ai. Vaya hostia me voy a meter, chaval. Ahora me... Joder, non te fixe nada, deja bicho. Aí vai. Ai, vou. E doume. Ah! A mí non me deu. Ola vamos. O quinto pino. Será queimado, ¿no? E agora onde vamos? A onde nos mande. Que nos recolle Iron Man. un jetpack, danche. Vai. Ah, vai me dar un chisme We desse. gotta stop Galactus from eating the Zero Point. You aren't free. Que dis? Que temos que axudar a... Ok. É cookie, co pipí. Ai, que me vai... Co pico. Non teño pico. No, no. Mas poderes vamos mover. No. No, Aí hai un aí que se está movendo, si hai algo aí. Ah, ainda non... Oh, he's getting right to it. Okay, energy readings are going berserk. By my calculations, if Galactus keeps absorbing the Zero Point at that rate, we'll all be looking at a full reality collapse in... Doesn't matter. You know, the point is, we gotta move. You can drive a battle bus, right? Hombre, Beginning transport? Now. And a outra vez. away we go. Ah, toma por saco todo. Se escuchará. Sí, espera, se sube. Estamos en un sueño. Mima, pero ¿cuántos autobús? Ah, que te puedes mover. Sí, sí. No se puede mover. Sí, porque ahora vais a poder conducir o autobús, disque. Okay, so I took the liberty of tinkering with your reality a bit. It's really no big deal. You can thank me later. I hacked your time loop thingy, made a few billion battle bus clones, and then turned them all into very powerful bombs. We need to get Galactus to eat as many buses as possible before he's done with the Zero Point. If Ah, everything las goes right, cisternas. it'll open a portal and send him back where he came from. Hey, look, attack fucking no. drones. Cute. You know, I was hoping we'd have an excuse to try out the battle bus's laser cannons. Give them a try. Vale, ya como conduzco. Hala, disparade. Disparade, Hostia, como mola. Almost forgot. co autobús. Lasers won't do much to the big guy, but they should make short work of those drones. Date que os drones. Lo de los drones. Ai, que son os drones. Yupi! Os que saen por aí. On do lado. Non se matei dous. Esto dache experiencia, Germán. Bad, you're in danger. Espero que sí. Stay on target and don't explode. Si morres botanche fora da partida. Pero espero que non. Espero que no. Really Se me meteron dos hostias de vos. so it might be Ah, a fui little, morreu aí. like a bus. Bus-like. Ah, podes manter pulsado que dispara solo. Como mover esto. Iba a decir co rato, pero... Que me mallan. Hijo puta, tío. Que me dou con mano. That enthusiasm. Ni má. You're driving a bomb, so let's be careful out there. Cada vez hai máis. Madriña, pero cuántos hay aquí. Non sei, pero hai buses caendo. Sí. Mateinos todos. Dade experiencia. Wow, that is really beautiful. Also really bad. Creo que non podes morrer. We need to get him up to Zero Oh. Point now. Mang, mang. This is funny. Don't panic, but I think he spotted you. E Got a agora bus over que? here that's getting a little hot. Ah, pero hai ventor. Tortillo! Plain English, Renfair. Driver, Ora, caralho, non taking you lembro. up his arm. Just keep flying north and
try not to let it freak you out, okay? Epa! Ostras! Pensé que era algo. Este é como Star Wars, sí, o a recreativa de... Good news, I got the stereo working. Se me metimos alto boa. Como mola. Sí, o que non me controla. Que non, a música non. A música mola un huevo. Non puxan reggaetón. Este é como clásico de Star Wars, Jave. Pensé que era cuarta. O xogo de recreativa. Eu estou muito no cada noite. Daquela que eres inmortal. Non pode correr, creo. Non, acabamos. Estaría ben que che botaran fora. Hostia, se iba a joder, caray. Ai, eu xa me perdí a Julio por matarme. Pero xente mataba se da jodida puta. Non se podía. I am picking up a lot of robots. Yo, mutton chops. Pois dame XP, cabrón. Vai chegar a 2020. Ou Pero deixa no veo. Me marcan se ve, chaval. Primero na miña pantalla. o miño tamén. Tiene autobús cargado. Ah, regaste ve, bicho. Para a veña. Hostia, mira que guai. Looks like he's taking the bait. Let's get you out of there. If this works, it's return to sender for all of us. And if it doesn't work, well, we had some laughs, right? Cómeme, galapos. Aí vou. Aí van os coronavirus para dentro. Eu entrei por detrás. No mueras, Galactus. Mátanos a todos. Por lo menos que rompa o mapa. You did it! Thank you, bus driver. Non fixen nada, mantén as contas mierdas desas. Foi un soño. Ahora pasa como na temporada 10, queda así 3 días. Pendejo. Se jode. Non, que teléfono non suena nada. Conectando. Vale. Se como. No, eu creo que sí, que hai unha cinemática. Unha cousa así. Pero que así. Solo te puedes quitar estas. Bo, sí que va a ser más largo. Non estou con media hora esperando. Son as 10 da noite. Bueno, duró 20 minutos como os ojos de... Salimos a pantalla en negro. Pon conectando abaixo a esquerda. Ponme conectando pero a pantalla en negro. Pero isto é que cambiaron o mapa. Están cargando novo. Pois son un cliente de carallo, cojo yo. Ahora que se poña a actualizarse tal. Avisate que a Switch sempre vai a reboot. Vete dos servidores. Petou. Non completou. Continuará. No, que non continúe. Pois, Na temporada 5. En 8 horas. Ala, acabouse. Non se pode xogar máis hasta dentro de 9 horas. en serio. Non o ves aí. A temporada 5 empeza a 8:38 minutos. 8 horas 38 minutos. Non se pode xogar hasta dentro de 8 horas. A mí non me conectou. Pon, hai unha pantalla que pon a temporada 5 empeza dentro de 8 horas 38 minutos. Non sé. me sale. Non te quedaste sin experiencia, Germán. A mí saleume. Ai, que joderse, que dime. Sin apotes. Mira, aí tes un pantallazo. Ai, ahora sí continuará. Ala, Pois si, Ah. cargar antes. Son a única que Dez. me conectou. 10 máis 8 que a 6 da mañá. Pero non podes ir a... Non, acabouse, non podes xogar hasta que cambien a... 6.
Ás 6 da mañá podes xogar, Javi. Mientras tanto, non. No, pero dijo, non podes ir á sala, ni nada. Non podes xogar. Que non, pasou como na temporada 10, non podes xogar hasta dentro de 9 horas. É como salgo de aquí que non podo dar os botóns. Dando exit. Non teño éxito. Eu sí. Non é escala. Empecé sí. Por lo menos puxaron conta atrás na temporada de... Sí, 3 días. 3 días en... Ah, mas sale a 1 hora, continuará o Itches, agora. Boa, que dime sin putas que Por un de experiencia. ¿No? por unha merda, tío. E como se sale deste sitio agora? Eu podo dar a exit porque estou en PC, vos non. Nos tiras de que dar ao botón do medio do... Ah, vale, ese de E se normal. volves A ver. entrar despois, Non pasa nada, que sale che esto. Se volves a entrar, sale che esta mesma pantalla. O sea que mañán vai a actualizar, que vai botar 1 hora actualizando. Igual sí.